Halo, dragi moji prijatelji, veliki pozdrav. Evo, da vam se javim, da vas sve pozdravim još jednom i dobrodošli u moj novi klip. Vidjeli ste po naslovu da sam shvatio, da sam pogriješio u nekim stvarima i ovim putem želim da to ispravim. Morate me razumjeti, svi smo mi ljudi od krvi i mesa, svi griješimo. Ako je neko još i vjernik, onda to poprima još veću težinu samom čovjeku, meni osobno, pogađa me i kao čovjeka i kao vjernika. Ovim putem ispričat ću vam sve to i molim vas, oprostite mi, iskreno se kajem. Mladene, reci nam svoje grijehe. Mnogo je toga. Kako da počnem? Gledajte, u zadnje vrijeme napravio sam par klipova gdje sam dobre, nedužne, plemenite, iskrene, dragocjene ljude na neki način kritizirao, a to nisam smio učiniti. Dobio sam ja dosta komentara gdje kažu bravo Mladene, super, sve ok, ali sam dobio onih iskrenih komentara u kojima me upozoravaju da griješim u tome što pričam. Pa gledajte, evo, na primjer, jedan dio jednog komentara. Uz dužno poštovanje i tako dalje, hvali mene i moju produkciju čovjek, Tarik, na Sinalik. Dodao bih ja, ali neću, bit ću dobar, ovaj klip radim u pozitivi, u nekakvom opraštajućem ozračju. Kaže meni taj Tarik koji je na K nalik, što se tiče Salke, stariji čovjek koji ima smisla za priču. Sad, evo, dotakao sam se Salke. Taj Salko, kaže Tarik ima smisla za priču. Još je plus humorist. Ne može se reći jesu li stvarne priče ili lovačke, ali u svakom slučaju su zanimljive i smiješne. Dugo sam ja razmišljao i shvatio stvarno da taj čovjek, da taj Salko stvarno je humorista. Stvarno je to, mislim, njegove priče su dragocjene, njih bi trebalo na neki način dokumentirati, napraviti knjigu i poslati u UNESCO da se zaštite. Da to budu Salkine zaštićene priče kod UNESCO. I na neki način, evo, da to ostane za vječnost. Shvatio sam, zaista. I sad taj Tarik koji je na K nalik, meni kaže, i sad si ti našao biti pametan pa snimati, tako dalje, i na ovo malo pozitive što je ostalo, kod tog Salke. Sramota. Ja sam stvarno me je sramota, ljudi moji. Sramota. Pa onda kaže čovjek na moj klip Salko dinamitaš, ubojica pasa i ponižava žene i tako dalje, kaže taj meni jedan čovjek, ali to je bilo u dječje doba Salke. Salko je kao dijete, znači vezao dinamit za životinje ali gledajte, Salko je, kako da kažem, zaista kao dijete to uradio, ali je to ispričao javno, u javnost, pred kamerama, kao stari čovjek. Kao stari čovjek. Jel trebam ponoviti još 10 puta? Kao stari čovjek. I nije ni jednom riječju iskazao nekako pokajanje što je to napravio. Tad bih razumio da je taj čin bio čin djeteta, koji ne može shvatiti šta je napravio. Međutim, taj Salko to priča danas, nakon toliko godina, i kad je ispričao, smije se tome.
Smije se on i reporter koji pravi priču o tom humoristi Salku. Smiju se obojica, opisuju. Salko opisuje kako je taj pas završio na svom drveću oko kuće. Da je bilo to što je bilo. Da. I tad sam ja zaista shvatio da sam imao pogrešno djetinjstvo. Bože moj, pa ja u djetinjstvu nisam raznio ni jednu životinju. Kako to, Mladene, da ti se desilo? To ja zaista ne mogu. To je promašeno djetinjstvo. Pa evo, ajde, upitajte se vi svi koji slušate i Salku i mene. Pa vjerovatno ste svi zato da je Salko humorista. Da je Salko bio dobro dijete, ali eto, desilo se. Pa je on u starosti ispričao tu dogodovštinu, pa se slatko nasmijao još jednom i on i reporter i onda ponovio, što je još za mene bilo zastrašujuće, tad sam tek shvatio da puno griješim, da bi on sve to što je radio u životu ponovio ponovo. Samo bi bio još pametniji. Znači da ponovim, Salko humorista, koji je tog psa raznio dinamitom, kao stari čovjek ponavlja i kaže, izjavljuje pred kamerama, sve bih to ponovio ponovo, samo bih bio pametniji. Nema pokajanja. Nema pokajanja u njegovoj priči zato što je on to učinio. Mladene, pa koliko si ti samo promašio svoje djetinjstvo, koliko si ti mogao raznijeti, da ne kažem, jadnih i napaćenih. Kad pogledate danas klipove koji se snimaju pojedini ljudi i kad pogledate psa u dvorištu, da je na lancu, onda, oprostite mi, danas u 21. stoljeću ili vijeku držati psa na lancu, tuga je to golema. To je tuga golema. Dobro. Evo, ovaj jedan dijelić što sam vam ispričao, što sam ja snimao o Salki, na osnovu onog što sam vidio i čuo od njega i reportera, shvatio sam da sam pogriješio. Da sam imao pogrešno djetinjstvo, pa i pogrešan život. Čujte, završiti život sa jednom ženom, halo, sa jednom ženom, Mladene glupane. I isto sam prošao svijeta, išao sam isto kroz razne države, što poslom, što odmorom. I budala uvijek sa jednom ženom. Mladene, da ne kažem magarče. Salko ti je trebao nakon toliko godina da otvori oči. Dobro. Eto, ovim putem tražim oprost od Salke i svih onih koji podržavaju Salku i kažu da je Salko humorista i da je to što je radio kao dijete u stvari oprošteno. Evo, ja sam to shvatio i ovim putem se kajem. A Suad, kako sam tek kod njega pogriješio. A ne, pa to, pazite, ja se trudim da ne zaplačem. Ja se trudim svim silama, mene srce boli. Kad ja vidim tog Suada sa tom djecom u kući koju su mu napravili dobri ljudi, donacijama, svojim radom, a ja budala, potucam se po svijetu i ne pušim. Ne pušim, a mogao sam, nego sam novce davao na svoju djecu, na školovanje, na higijenu, kad je najgore bilo. Koji sam ja magarac? Mladene magarče. Taj Suad zaista, sam pogled na njega, znači da ništa ne progovori, dovoljno je da čovjek shvati koliko ima pogrešan život, to jest ja. Suade, zaista ti želim, neću reći šta ti želim. Neka bude onako kako je zapisano. Oprosti mi, Suade, sve što sam loše izrekao za tebe, shvatam iz tvoje priče da je bolje na neki način novce trošiti
na sebe, na svoje zadovoljstvo, a isto što se tiče žene, vidim i tu da sam pogriješio, jer mogao sam ja sa svojom ženom malo drugačije, previše sam ja blag bio, jer kod Suada su vrijedila druga pravila, nažalost. Dobro, oprosti mi Suade i ti i svi štovatelji tvoga lika i djela. A Elmedin, taj Elmedin, tek on mi je otvorio oči. U suštini, sa njim mi je sve i započelo. Njega kad sam vidio. A Elmedin, znači, u svoj toj priči, kao što sam rekao već, on je bio taj kojeg sam ja trebao slijediti, slušati, pratiti, poštovati, a ne osuđivati njegove postupke, kao što mi neki kažu. Oprosti mi, Elmedine, jer ja sam prije puno godina došao u Njemačku i počeo odmah raditi, evo da ponovim još koji put, kao magarac. I hvala Bogu, eto, dobro je, zdravlje služi, i dalje radim, ali zamisli ti da ja nisam kad sam došao shvatio i mislim pa koliko je samo žena tu, da ja nisam uspio pronaći, dobro, doduše tad nije bio rat u Ukrajini, možda mi bilo malo teže, sad je puno tih žena koje, eto, na neki način svoj traže da se negdje skuće, pa na bilo koji, ali ipak skućit se kod Elmedina, to je vrijedno poštovanja. A ja se našao da to omalovažavam. Mladene, sram te bilo. Dobro. Taj Elmedin zaista tajna je, velika tajna je za mene, što on kaže 7 godina da je bio po terenu i radio, za mene je velika tajna gdje je on uložio taj novac. Ja još uvijek pokušavam to malo, ali pametan čovjek. Ne priča se o tuđem novcu, niti se gleda u tuđi novčanik. A ja, srame bilo, ja njemu prebrojavam tanjire na stolu iz kojeg jedu njegova djeca i njegove žene. Meni je puno lakše, ja imam samo jednu ženu. A kako je njemu teško to? To tek sad razumijem, tek sam sad shvatio iz svega toga. Zaista treba, kad nešto se gleda, kad se nešto sluša, treba to puno dublje, u to treba ući nego što ja. Ja to površno pogledam, onako pogledam samo laički tako malo i onda idem drvlje i kamenje na Salku, na Suada, na Elmedina, a sram me bilo. Da. Evo, ja sam pokušao ukratko ispričati da sam shvatio svoje pogreške, da ću se potruditi od danas da na neki način pratim ta 3 čovjeka, a ako Bog da, i više njih koje ću sresti na YouTube kanalima, pa ću na drugačiji način, pozitivan, jer se od mene traži pozitiva. Kažu pojedinci, negativan si, Mladene. Da. Biću ja pozitivan. Evo, počinjem od ovog klipa, koji smatram da je veoma pozitivan. Tražit ću samo ono dobro u ljudima, kao što sam sad, evo, izvukao svu dobrotu iz Salke, Dinamitaša, iz Suada, iz Elmedina i tako dalje. Sam ću sebi odrediti, znači, kako na neki način da te grijehe što sam prema njima ispolio, da to mi se na neki način oprosti. Zavjetovat ću se da odem negdje recimo u Salzburg, tamo je pravo mjesto da ode se, tamo ima i Europa, ima svoju jednu kuću gdje bi mogao i pred njom malo da kleknem i da se pomolim za svoju dušu i za oprost svih grijeha. Budem ja išao pješke do Salzburga i budem vam o tome javio. Eto, svi, znači, ja zamoljavam sve još jednom na kraju, koji obožavaju humor Salke Dinamitaša, koji obožavaju kuhinju Elmedinovu, koji su shvatili i jedva čekaju svaki video
od Elmedina šta on kuha i kako recimo one paprike punjene mesom i rižom su me fascinirale. To me fasciniralo da dvije žene tako fantastično naprave, to su eksplozivne paprike. To su eksplozivne paprike, pored takvog učenjaka čovjeka, takvog mozga Elmedina, hvala Bogu, lonac je bio malo jači pa nije eksplodirao od one riže. Fantastično je to, recimo, zaista, malo bi se ko usudio to pokazati ruku svojih djelo, njih troje to jelo kad su napravili, ali u komentarima se moglo vidjeti da su ljudi oduševljeni. Da su ljudi bili, da ljudi, evo kao ja, nisu shvatili mnoge stvari dok nije Elmedin odlučio da se vrati u Bosnu, svoju rodnu Bosnu, i da dovede još jednu ženu i da svima nama pokaže da se može živjeti od svoga rada u Bosni i hraniti 2 žene i 3 djece. Hvala ti, Elmedine. Eto, ja ovim putem vam se zahvaljujem na druženju sa mnom. Ako netko želi, nek se pomoli za moju dušu, da mi se oprosti to što sam pogriješio, a ja idem dalje da na neki način ublažim ono što sam uradio. Hvala vam svima što me pratite, što mi dajete smjernice u mome radu, u mome životu, nekakav putokaz. Hvala vam na svakom komentaru, hvala vam na svakom lajku. Hvala vam još jednom na svemu. Vidimo se uskoro i budite mi sretni i veseli.